Ndabasuza kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo n'amakuru. Mbere yo gutangira reka twongere kubisabira. Twibutsa ko mushobora kutwandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Tubahaye ikaze, nge ugiye kubagezaho amakuru ndi Constance Mutimukeye. Uyu munsi turagaruka ku ngingo eshatu. Hataka nyir'ubukozwemo, igurukanya umutanyu niyo ibi yamaze, ibifi binini n'udufi dutoya. Imyigaragambyo yabereye i Paris. Reka duhite dutangira. Abanyarwanda iyo babonye umuntu wahemukiwe gahoro ariko agataka cyane ku buryo butajyanye n'icyo yakorewe, bagira bati hataka nyir'ubukozwemo, nyir'ubuteruranwe n'ake bakinumira. Banabivuga kandi iyo babonye umuntu wahemukiwe by'indengakamere nyamara akarenzaho akicecekera, naharanire kwihorera cyangwa kugaruza ibye byanyazwe. Uyu ni umurage dora twukira kuri Mutagatifu Kizito Mihigo, washegeshwe bikomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyamara yamara kwirokoka ntagire umutima wo guhembera inzangano no kwihorera, ahubwo agahanira kubana na bose atarobanuye, ndetse akifuza ko abanyarwanda babarirana bakabana mu mahoro arambye. Nibyaciriye aho yabishyize no mu ndirimbo ngo tujye turirimba twibuke ko yatanze ubuzima bwe aharanira ko buri munyarwanda yaba mu Rwanda ruzira amacakubiri no kwikubira. Yifuzaga ukuri kuzuye. Iyo Karasira afunzwe azira kuba yaravuze ko FPR yamwiciye ababyeyi, Yolande Mukagasana agataka ngo yamupfobereje amateka, ni ibintu byo kwibazaho cyane. Ni gute umuntu yavuga amateka ye bwite agapfubya ayundi muntu? Iyo Ingabire Marie Immaculée wari mu Burundi mu gihe cya jenoside ndetse n'abandi benshi batari mu Rwanda aribo bashyizwe imbere mu kubara ijoro bataraye, akaba aribo birirwa bahamagara abashingwacumu kubandwa, hari ikibazo gikomeye. Abashingwacumu tuzakomeza tuvuga amateka yacu uko twayabayemo. Ba nyir'ubukozwemo twabwira ko mwebwe muharanira urupfu nuko mutaruzi. Tukiri ku migani, abanyarwanda barongera bakagira bati igurukanya umutanyu niyo iba yayamaze. Baba bavuga inyoni babona igurukanye umutanyu w'ishaka, maze bakayishyiraho ibyaha byose ngo yamaze umurimo w'amasaka yose. Mu by'ukuri inyoni n'amasaka ni umugani ariko ugana akariho, kuko uyu mugani bawuce babonye abantu bakoze ibyaha byinshi, bakiba, bakica, bagakora n'andi mabi menshi ariko ntibabihanirwe. Nyamara umuntu wakoze agakosa gato cyane akabihanirwa bikomeye, mbese nka bya bindi byo kwicisha inyundo isazi. Uko rero nuko bigenda ku ngoma ya FPR, yo ibifi binini binyereje amafaranga agenewe gukora ibikorwa by'iterambere ndetse bifitiye inyungu abaturage benshi, nyamara nibigezwe imbere y'ubutabera ngo bikurikiriranwe. Urugero twafata n'umushinga w'isoko rya Modern Market wakunze kurangwa no guhangana hagati y'akarere ka Rubavu n'abadwiyemezamirimo bashakaga kuryubaka, dore ko ubu umaze hafi imyaka isaga 10. Raporo ya Audit General igaragaza ko muri Mutarama 2021 aribwo akarere konge kugirana amasezerano na rwiyemezamirimo mushya Rubavu Investment Company yo kubaka iryo soko ku buryo mu mezi 6 gusa rizaba ryuzuye, ariko byageze mu kwezi kwa 4 nta kirakorwa. Mu gihe nyamara amaze gushorwamo amafaranga arenga miliyari 1 z'amafaranga y'u Rwanda. Biteganyijwe ko ibintu byo kubaka ice kibanza izatwara byibuze miliyari 2,700,000 y'amanyarwanda, mu gihe igice cya kabiri biteganyijwe ko kizatwara hafi miliyari 8 z'amanyarwanda. Uwo mushinga ndetse n'indi mishinga yose igaragaramo ibifi binini binyereza amafaranga ntabwo turumva bakurikiranywe na RIB.
bose baracecekeshejwe. Muri kuri Ndabaga TV turabibutsa gukora subscribe ku batarabikora no kuduha like no kuza gusangiza abandi ikiganiro niba mwagikunze. Ku rundi ruhande ku ngoma ya FPR, iyo udufi duto tuguye mu makosa mato rimwe na rimwe atanasobanutse ndetse wanashaka uruhare rw'umuntu ku giti cye ukarubura, nibwo usanga inzego zahagurutse, itangazamakuru zahuruye, ukagira ngo hari inka yacitse amabere. Urugero ni inkuru iherutse gusohoka kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2021, aho ikinyamakuru igihe.com cyasohoye inkuru igira iti Kamonyi barindwi bakekwaho kunyereza umutungo wa leta bafashwe. Iyo nkuru uri muri za zindi badata gushyiraho izina ry'umunyamakuru uba wayanditse, ibintu biteye urujijo. Mu kinyamakuru ukwezi.com naho basohoye inkuru ku itariki ya 4 Nyakanga 2021, bavuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 6 barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, bakurikiranyweho kunyereza umutungo muri gahunda yo kubaka ibyumba by'amashuri. Abantu 6 bataye muri yombi na RIB ni Kubwimana Jean de Dieu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamiyaga, Niyonzima Jean René, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mukinga, hari kandi Bizimana Innocent usanzwe ari umubaruramari w'umurenge wa Nyamiyaga, hakaba Nirenganya Vedase usanzwe ari umwarimu mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire ya Ngoma, hakaba umuyobozi w'ikigo cy'amashuri ya Groupe Scolaire Mukinga witwa Mugenzi Jean Marie Vianney na rwiyemezamirimo witwa Mushoza Cyril. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko aba bose bakurikiranweho kunyereza umutungo muri gahunda ya leta yo kongera ibyumba by'amashuri mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi. Ubafungiye kuri station ya RIB ya Gacurabwenge n'iya Rukoma, mu gihe hategurwa dosiye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha, ubundi bugasuzuma niba buzabaregera inkiko cyangwa niba buzabarekura bagasubira mu mirimo yabo. Inkuru nk'izi zivuga ku ifunga ry'udufi duto zumvikana henshi na kenshi, aho usanga abayobozi bo mu nzego z'ibanze zo ku mirenge n'utugari ndetse n'abandi badafite aho bahuriye n'ubuyobozi bwite bwa leta bafungirwa ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Mu by'ukuri amafaranga abura kuri mwene tuno dufi ababarirwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi 300. Aba barafungwa bakanirukanwa mu kazi, mu gihe ibifi binini biba byarishije amamiliyari byo biba bitekanye bigeretse akaguru ku kandi, kuko biba bizi ko bihagarikiwe n'ingwe yitwa FPR. Ni naho rero abantu bahera bavuga bati igurukanye umutanyu niyo biyamaze, cyangwa bati hataka nyir'ubukozwemo nyir'uteruranwe nake bakinumira. Ikindi kandi ingero nyinshi cyane aho uburo FPR iteruranye nakebo ba nyirabwo bicecekera by'amabura kindi. Nitwasoza iyi nkuru tudakangurira abanyarwanda gukomeza gucana ku maso, reka tubibutse cyangwa tubwire abatabizi ko abayobozi b'inzego z'ibanze bakunze kwitwa ba gitifu, bamwe bakaboneka bakubita abaturage baba bataratowe n'abaturage. Mu Rwanda abaturage batora sibo bashingwa imirimo, niho byose bipfira. Umunyarwanda witwa Gihozo yabyibukije aho yatanze igitekerezo cye kuri Kigali Today agira ati leta izahe abaturage ubasha bwo kujya bitorera ababayobora, cyane cyane ba gitifu b'imirenge n'utugari. Birababaje kubashyiriraho umuyobozi ngo ni gitifu ari isi harusahuzi, n'abandi baza ntacyo bamarira abaturage badatanga serivisi nziza, bararya iby'imfubyi n'abapfakazi n'abandi bose batagira kurengera. Amakosa y'abagitifu amaze kuba menshi, gutuka no gutesha agaciro abaturage. Leta nirengere abaturage n'ibyabo. Gusa si leta ya FPR izarengera abaturage, niba itarabikoze mu myaka 27 ishize, ikaba ari nayo ishyiraho abo bagitifu, nuko bitari muri gahunda yabo. Ndavuga kurengera abaturage. Abanyarwanda niduhaguruke duharanire uburenganzira bwacu. FPR uterana n'utwibo nawe uzagukumbura. Baturi bamugora
turacyari kumwe kuri Ndabaga TV. Ejo ku itariki ya 10 Nyakanga mu mujyi w'i Paris kuri Place du Trocadéro habaye imyigaragambyo yo kwamagana akarengane gakorerwa abanyarwanda mu Rwanda gakozwe na leta y'agatsiko. Iyo myigaragambyo yitabiriwe n'abanyarwanda batuye i Paris cyangwa hafi yaho ndetse n'abatuye kure nko mu Bubiligi. Gahunda yo kwamagana leta y'agatsiko no kwamagana uburyo Emmanuel Macron ashyigikiye ku gatsiko izakomeza. Reka mbashyirireho amashusho mwirebere. Libérez Rwanda! Libérez Rwanda! Libérez Rwanda! Ireho nta muhanga! Ireho nta muhanga! Macron complice! 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 Amakuru arambuye y'imyigaragambyo mwayasanga kwa Gaspard Musabyimana no kwa Jean Claude Murindahabi. Abari mu myigaragambyo bashyize umukono ku ibaruwa yagenewe ubuyobozi bwa Mozambique yo kuvugira Cassien Ntamuhanga, banaganira n'abandi banyafurika bakomoka mu gihugu cya Gabon nabo bari baje kwamagana umunyagitugu ndetse n'umuzimu uyoboye igihugu cyabo kuko yapfuye ahagaze amezi akaba abaye menshi. Bashoboye kandi kuganira n'abanyamakuru baje kureba iryo tsinda ry'abakomoka mu gihugu cya Gabon, akaba ari abantu batari barenze abantu 10 bari baje kwamagana Ali Bongo wibye amatora mwaka 2016. Ahangaha reka tubonere no kubwira abantu ko ikinyenzi atari umubare w'abantu benshi ahubwo ari abantu bake bakomeye ku ntego bakaguma no ku murongo baba biyemeje. Nkuko tubibabwiye, iryo tsinda ry'abantu batarenze 10 bahagurutsa abanyamakuru hano mu Faransa bakaza kubakoraho inkuru. Nyuma y'imyigaragambyo, Laurent Anoto ukomoka mu gihugu cya Gabon yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko ikingenzi ari uko urumuri rwa resistance bivuze kwihagaraho no kutemera igitugu rutazima. Mu magambo yagize ati, urumuri rwa resistance ni rugomba kuzima. Turi ku cyumweru cya 256 cya resistance. Baratsinzwe, bagomba kwemera gusubiza ubutegetsi abaturage. Reka nanone mwirebere amashusho. Mbere yo gusoza reka mbasobanure icyo resistance bivuze. Resistance ni igikorwa abafaransa bakoze mu buryo butemewe n'amategeko mu ntambara ya kabiri y'isi kugira ngo bigobotore ubutegetsi bwa Vichy bwari bugizwe n'abafaransa ariko bwarabashyiriweho n'abanazi. Resistance ikorwa mu buryo bwinshi, harimo nk'uko umusirikare cyangwa umupolisi yarwara kugira ngo ajye kurasa umuturage, harimo nko kutemera amabwiriza aho kugira ngo umuntu akore akarengane, ariko ibyo byose bigakorwa mu bwenge ku buryo umuntu adafatwa ariko n'uwafatwa abasigaye bagakomeza bakora akazi. Urundi rugero umuntu yatanga harimo nko kutishyura imisoro n'andi mataxe agatsiko kirirwa kaka abanyarwanda. Mu Rwanda rero dukeneye ko abaturage bakora resistance. Reka ndangize babwira ko watangije resistance mu Faransa ari General Charles de Gaulle. Icyo gihe yari ari mu Bwongereza, bamwita umwanzi w'igihugu, banamwaka ubwene gihugu, ariko kuko ukuri gutsinda byarangiye abanazi batsinzwe, guverinoma ya Vichy ivaho, General Charles de Gaulle ayobora Ubufaransa. Abwirwa benshi akumva beneyo
ubwira umugabo navunika. Aha ni naho turangira ikiganiro cy'uyu munsi. Nge twari kumwe ndi Constance Mutima Ukeye. Turongera kwibutsa abatarabikora kuduha subscribe, kuri mwe mwese mwabikoze kuduha like no kuza gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Imana y'u Rwanda ibane namwe, mugira amahoro n'urukundo. Ugenge ruva kugihe ugomba guhinduka.